Daj drugi. Hvala. Gledaj, 6, 5, 10, šipka, 20. Ivan Žigrović, Progression Throwdown, drugi trening, Scale divizija, hram snage. Scale do 8 minut šuta, tako da znamo taj break, reći kam treba ići. Na 3-4 sat moraju. 3, 4, sat. Bilo 35, ili tako? Moramo taj break kad dizajno, znaš. Da se ovo onda isne ovo taj break se snimi. Snimaj tamo, evo. Bilo samo taj break treba kad dođe, već niš druge. Prvi lift i to ništa. Koje je vrijeme? 3:08.
samo 2,5 stavi. 2,5 samo stavi. Napada 110. 110. Sekundi. Ajmo Ivo! Ideš, zaključaj! Bravo! Oho! Oho! 3, 2, 1, gotovo. Če još jedan drugi da provjerujem. Dve i pol, daj skidaj. S svake strane, samo. Petica. 10. 15. 2,5.